Zdravo, ja Sara i htjela bi vam pripovedati interesantnu pripovedku o kudzelji. Keď som bola mala v bistvu mojho babi i džida, našla som veľké drevené koleso, ktoré še obracalo, stalo na stalku i za ktorým ih vareli, že može spraviť nitky. Bola to kudzelj, na ktorej našoj stari predli konopu. Vidzeloše mi, že še práve na nej udžobla i zaspala krasavica zo poznatej skazky. Ali to nie bola kudzelj zo skazky, napravil ju môj čukun djido Daniel Bučko z Ruskog kerestura, ktorý bol ostatní majstor i z kotrým to zanati vimar. Kudzelj napravena z dreva i simbol je ruske tradicije. Prije već jak 100 roki kudzelj malo každe ruske obisce. Kudzelj ima nožni pogon, prejk lapki, ciganki, koljesa, šnura, pira i vrecenka, z konopového vlákna, ktorý še nahodzi na veršniku. Dostávame nitky, ktoré še krúce na vrecenku. Z tých nitkov še tkalo platno. Keď kudzelj bola prisutna u našim narodze, u tori tradicija, že mladi nevesti dostavali za odavanku i kudzelj. Vješenje še počalo prest, keď še zaverši robota na polju. I to ti druženja še volali pratki. I mladi ženi tkali ručniki, partki, suknji, košulji. I to bilo bardzo važne za pririhtovanje zivotske ladi. Nješka već se njih to nje predze. Kudzelj možeme najsť ljemu muzeju, jak švedok prešloho času i davnej masovnej produkciji.